laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. e yihaari jokkugol l'islam on e wuuridaani nelaaɗon o addike gomɗingol alqur'ana e tawaka ko nde telli o addike hoolagol denndaangal ko nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam informe en kon o maakani en kon e sikkaaɗo dinal islam en kirritike peewal ngal koye juuɗe makko kanko Allah woni si wonaano kanko en peewataano wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah en duwanike nelaaɗo meɗen Muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o nelaaɗo mo anndanɗaa hoore ma Allah nuliriimo e meɗen yurmeende o waɗiimo rahmatan lil alamin wono wiiri en noon ka Qur'an wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin min nulaarima an Muhammad si wona ko a yurmeende wonande windere nden yalla ɓeydu jam e kisiye e makko ko o woni docteur joɓerɗe men ɗen ko o woni tefanoyo woygon ñande handuɗen e faabeede e walleede ko o woni almamijo arano on ko o woni ndaaro gangal ko o woni ñentinteɗo men on yalla ɓeydu jam e kisiye e makko kanko e ɓengure makko nden e sahabaɓe makko ɓen o juula e maɓɓe o hisina ɓe en turki Allah yo yoɓu mawɓe meɗen ɓen ko ɓuri e moƴƴude en joddi jibingol en e dewle sunna e farilla semba en inɗe julɓe toɓɓana en alqur'ana ne'a en needi islam kurkano karamokoɓe meɗen ɓen fiyo Allah waɗu barke e yeru kun annduɗen kun en turki Allah yo Allah yaafo ɓen mawɓe hikkorɓe yeeso ɓen o fewnida en o yaafodo en e heddiɓe ɓaawo ɓen o dandidira en haqqeji aray fiwi ɗon siɓɓe tedduɓe tummodiraɓe ɗo e nde ɗo ñalande teddunde ñalande alattire sakkitorde e lewru suumayi ndu Allah artiki en horugol e nduɗo lewru e nduɗo e nde ɗo hitande 2011 e yaasi ɓuuɓuɗo e henndu newindu e ndiyan ɗan ala lorrude ɗan ala tampinde ɗan ala tiiɗude ko ɗan woni e bonnande kon e hawrodiri kadi ko 28 août kadi nogay e jeetati lewru août ndun nogay e jeetati lewru suumaye hono haɗaari en wawi tummodirde ɗo wondude ɗan ɗo ndiyan e embouteillage ji e ɗuɗugol haajuji wuggodirol ngol e guuyodirol ngol ka makitiji fewɗo ɗo fi holtingol fayɓe ɓen e somnaɓe ɓen en turki Allah yo Allah waɗu taɓande ɗen fukkirɗum zunubaji o waɗa hotirɓe ɗen windiranenteɗi en aljanna aɗa ɓawa ɗum mi salmina o ngoɗo salminago islam teddugo waɗago barki moƴƴuɓe aramɓe no hiwrodira e nongo moƴƴuɓe sakkitorɓe kadi no yamira yo hiwrodirgo eɗo wiya on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu aray siɓe tedduɓe siwi ɗon ko yewtugol seeɗa fi suka julɗo on e ko oɗo suka julɗo duwakaɗo diina makko islam e ka yewtuɗen fi ko suka julɗo on duwa oɗo diina makko islamu o haray en faami ɗon wonde jaka ɓaawo oɗo suka gurdam moƴƴan ala mana haray développement e ɓantal e ko wiyete progrès kon ɓaawo oɗo suka julɗo haray wotamo habbo en fuɗɗoray andingol taw ko honɗum wiyete suka yaagal ma no wiye keccu ka haala meɗen jiijan keccan fayda pular ngal définisa ni en ko wiyete suka kon ko jiijan keccan ko ɗum jomiraɓe gande ɓe wi'i wo mana alshababu ko fitratu sinni dima'i lfa'ira ko fitratu sinni dima'i lfa'ira ko duuɓi fewndo ƴiiƴan neɗɗo on hecciɗi fewndo ƴiiƴanda woni ɓiɗɗaɓe ko ɗum wiyete alshabab fitratu lshabab ka français mi lugga e muɗum kono eɗen andi ko ɗum wiyete la jeunesse mana la jeunesse on en définition ko période mana tan mo Allah nuɓi goɗɗo to a fewndo ɗon imo hecciɗi ko immani wo
o hunnanayi, ko o darani wo wuuray, ko o jokki wo ɗum ɗon yaara yeeso. Boni moƴƴi si tawi fewno ɗon on neɗɗo ɗon daranike hunde nden nde marsayi. Mana ko suka yagal ngal woni période préparatoire de la personne. Mana ko ɗon woni tan ka neɗɗo on préparoto ɗon fii ko arita kon janngo. Si a fotti e mawɗo feewuɗo wi heyno ɗo suka num feewuɗo num, si a fotti e suka feewuɗo wi heyno ɗo mawɗo feewoyɗo. Mana suka on alshababu dalilul mustaqbal. ɓe wi la jeunesse wiyete suka yagal ngal ko preuve de l' avenir. Mana ko preuve de l' avenir ko suka on woni ko tindini ko honndu woni arde. So tawi oɗo suka woni drogueur jo, yarowo drogu, fiimowo durogu e fiimowo cigarette, jeenowo yara beere, ɗeɗɗa yimɓe ka carrefour ji, daro ka boli habbo yimɓe, moronno jaɓita téléphone ji, hara ya anndu kadi a yiɗo kiikalajo bandijo kadi hino aroya janngo mo qur'ana wino on akabira mujrimiha. Kaka suka yagal ɗo ko ɗo fof moƴƴata, ko ɗo fof heɓoto. Cuuɗi jani ɗin ko ɗo heɓoto, gande jani ɗin ko ɗo heɓoto, jaahu jano on ko ɗo heɓoto, diina kelɗuka kan ko ɗo heɓoto, aljanna nemoraɗo on kadi ko ɗo heɓoto. Ko woopi ɗo wo haray woopi haray tulti yalla dande. Donc ɗum ɗo woni définition suka ka haalaji wowlaaɗi. Gando goto américaine jo mo wona julɗo emo wiye Henry Grinswite, o définitioni en, o jonni en kan kadi ko wiyete suka kon ka haala ka o muyni ka o jangi kan, ɗum woni English on ka anglais. O wi wo suka e zamanu on no waywa montor on e kollum kun ka nder montor. Suka on e yaasi on e zamanu on e avenir on no waywa montor on e juukun kun ka nder montor. Ɓe maana ko suka on tindinta en ko honto yiwɗen, ko honto fewndiɗen, ko honto sutiɗen. Ko suka julɗo on wawi en andinde ko to yiwɗen ka retard, ha joni ɗen fewndi ka retard, mais hiɗe suti ka développement e ka progrès. Si oɗo suka o kelɗari haray ɗum tindini wonde ka sutiɗen ɗon kadi haray kelɗari. Mana suka on ko daɗɗuɗi werde janngo nden. Suka on ko dalil, ɓe mana ko tindinɗo ka sutaɗon wono wirden nin. Sa yii mawɗo fewuɗo no yaha wi'u tun hari suka moƴƴuɗo kelɗuɗo waɗi ɗo. Sa yii suka fewuɗo kelɗuɗo no yaha wi'u awa mawɗo kelɗuɗo waɗoyay ɗo. ɗum ɗon koko humodiri. Allahu subhanahu wa ta'ala o tindini en période ji bani adama ɗin ka deftere makko alquran, wonde neɗɗo on ko paykun ka arande laawol, neɗɗo on ko suka ka hakkunde laawol, neɓata neɗɗo on ko mawɗo ka yaadu. ɗum woni point dare on hewti ka neɗɗo on daro ka o waynodire. hayso tawi o mayaari Allahu subhanahu wa ta'ala ƴettitarimo, kono fewndo on saahi ɗon haray nafa makko kam barkiɗi ka fanɗi e jama on. Allah daali wallahu alladi halakakum min da'afin. Allah woni ko tagi on immorde e loore e foofere, manaki ɗen fana wiyen jasere, mana stade de faiblesse, statut e stade ka andanda hoore ma, niveau e dumunde e saahi ka andanda hoore ma, neɗɗo on ko lowɗo, ɗum woni bobo yagal ngal. Wallahu alladi halakakum min da'afin. Jomiraɓe gande go wi da'afon ɗon ko bi mana al adam, kono ko ɓuri fewude e firo ngon ɗon wona Allah tagi en tun ga e angal woodede, bal ko tagi en ñande go ari en woodaka, kono ko fuɗɗorɗen woodede ko payku yagal. fewndo on saahi ɗon wano naniten karamokoji kumbaluji ɗi pelle gande ɗen wano usas tayben no makira noon, haray fewndo ɗon neɗɗo on kala ko bonni ko wiyete ko ɓiɗɗo homboni. So waɗi wasere ka juulide ɓe wiya ko payku homboni. So créyi pagay e probléme ka quartier ɓe wiya ko ɓiɗɗo homboni. So nanngama o naɓama ka commissariat ɓe convoca mawɓe makko ɓen. So yehi ka justice ɓe pottinamo ɓe ñaawa mawɓe makko ɓen. Fiihen ɗum il est faible moralement et physiquement. Donc fewndo ɗo al insanu daifun ko wiyete kon hissiyan wa manawiyan.
fewno ɗon ko lowɗo ko goɗɗo wona landitorede so futi termus on ben makko ngermanene makko so tawi ke yaade ka école yumma makko ngerma ben makko so janngari qur'ana karti on fela mawɓe makko ɗen neɓata hara o wiwi ɗon allah daɗi summa jaala min ba'di da'fin quwwa allah ittamo kadi ka o loyi ɗon ka wonno boobo hum ɓenhum ɗon o artiramo e ko wiyete kon stade force ɓe mana o ari joni e nokkure nde gandanɗa hoore ma ko o wawanno hoore makko fewno ɗon si o créi pagay ka quartier ko kanko nangete sokoye naɓe ka justice ñaawe condamné so ñaamingel goɗɗo luttini ko kanko nangete so bonningel goɗɗo ko kanko nangete so bonni état on ko kanko nangete kala ko waɗi e bonneji ɗin il est responsable so weltindike diina kan e dewal ngal kadi ko kanko woni tiginde nde weltindare ɗo yeeso allah wono allah wiiri en noon kullu nafsin bima kasabat rahina neɗɗanke fof e haray laatike on tuman ko tiginde kanko landitorte hoore makko ɓaawa ɗo noon allah ittamo e on stade ɗon kadi naɓamo e stade de faiblesse e mana e mustawa du'o mo anndanɗa hoore ma cembe e wawangol hoore mum e gaynugol hannde kadi artata ɓaawo ɗum ɗum no wiye nayewu nawnare nde ala lekki allah taali summa jaala min ba'di quwwatin da'afan wa shayban refti ɓaawo ɗum allah itta on ka keccu ka sagata laaku ɗon o artira on kadi e nayewu e loore e foofere seede noon on arti on stade ɗon o waɗa e moɗon puri ɗin ɗi rawna summa jaala min mbaɗi quwwatin da'afan wa shayban nden sa yimmagol ngol ko woyi ko wallelan ko adde tuggol ɗum ɗum ko jogelan imminelan joƴƴinelan yaadu ndun satti si mawɗon no taƴitude carrefour on si ardi e voiturewal mois a ñeñinari jaman ko wiyata ko a feetuɗo a yaari ko mawɗo ni si mawɗon buɓɓike makko wiyeteɗa ene ko a feetuɗo a rena ko mawɗo ni sa buɓɓike mawɗon jama o yaɗa e ma ɓeyna sudaki ko mawɗo ni si mawɗon sonkanima a sonki feleɗa si a sonkani mawɗo on feleɗa sa ŋermi mawɗo on feleɗa si mawɗo on ŋermima feleɗa donc aray ko ɗo woni stade sakkitoro on nden ɗon ko nawnare nde ala lekki ko ɗum wiyete maradou la yurja bour'uhu nawnare nde tijjaka hino selli ko ɗum wiyete nayewu ɓawde famde wonde ɗiɗo escalier ji tati ko gurdam bani adam artiren miijoji men ɗin e meɗen enen sukaɓe ɓen artiren fondoji men ɗin ko yimɓe neeɗi yewtude si tawi yewtere nden bugama eɓe ala ɗon ɓen nde artiraka e wonɓe ɗon ɓen haray wayiwa ŋermugol ɓe ala ɗon e yejjintingol tawaɓe ɗon ɓen e position mum on e nder yewtere nden donc haray ko enen sukaɓe ɓen islam on habbori ballal e cembe ko enen islam on ko enen sukaɓe ɓen islam on habbori ballal e cembe ko enen woni doole islam on si en tawaka yo en anndu islam on haray o lo'i siɗen faala en wiya l'islam o maayi janngo si islam maayi fewndo meɗen hara islam maayi janngo meɗen hara janngo meɗen on boni ko ɗum si en yeltike ke alqur'an en daari qur'an en teskike alqur'an are nden en taway mission ɓurɗo wonde noble e célèbre e mission ji ke allah fawi bani adama ɗin mana dongal e golle e kurkadu ko allah fawi bani adama kon ko hani kurkadu annabaku e ndulu ko wiyete wasifatu nubuwa e wasifatu risala mission prophétique on mana ko oɗon mission ɓuuri mawnude ko oɗo woni mission ɓurɗo teddude on ko allahu subhanahu wa ta'ala qur'ana no confirme ɗum qur'an no tabintini ɗum wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allahi wa amila salihan wa qala innani min almuslimin donc annabaku ngun e ndulu ngun ko ɗum ɗo ɓuuri teddude e dendagal ko allah teddiniri bani adama kon allah suɓi nelaɓe e annabaɓe o yewti nelaɗo men on fii woɓɓe maɓɓe fii yo en anndu fii maɓɓe woɓɓe ɓen o deƴƴi fii maɓɓe wala kad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka allah yewti fii nelaɓe heewɓe o deƴƴi kadi fii nelaɓe e annabaɓe heewɓe kono noon e nder ɓe ɓurana yewti en ɓe fii muɗum si en taskike qissaji ɗin imma ka départ ma ka résumé ma ka hakkunde ka tumbere qissa en faamay si tawi en acciti haqqil ko faamiren alqur'ana par ce que jomiraɗo wiyen qur'ana nde ko inna fi dhalika la zicra liman alqa sam'a wa huwa shahid yani qur'ana nde ko nde tasakuye ko nde waaju ko nde gande ko nde diide gande wonande on accituɗo nanirɓe mum ɗen o tawni kadi fondo makko on
kono ɗum noon kadi yonta Allah wi ka makko ton o waɗi qur'anare nden famatande si wona jomiraɓe haqqillaji ɓen o wiyen inna fi zalika la ibratan li ulil albab nokkugo wi li ulil nuha mana o waɗi e nder reyal qur'anare ɗo tasakuye e waaju yonayɗo ko faame wonande jomiraɓe haqqillaji lugguɗi idan si tawi en acciti haqqillaji ɗin surtout en taskike e nder gande ɗe Allah attike nden fewdo ɗo immorde science on e technologie on e gande haala manatikul e ulum ko wiyete e mantikul ulum kon immorde e gande eltede ɗengal e haala e joƴalngol haala en faama e wonde dendagal nelaɓe e annabaɓe ɓe Allah nuli ɓen fewdo ɓe daruɗi e annabaku ngun e nulal ngal e dartagol keferaku ngun hari ko sukaɓe ɓe wawi taskade ɗum e qissaji nelaɓe ɓen e annabaɓe ɓen eɓe faala fuɗɗoroɗen annabi nuhu alayhi salatu wassalam en ƴetta e aya goto ko Allah sifi nuhu en faama e wonde on mission ɗo mawɗo nayejo ronkuɗo wawata gollude sifaɗen golle ɗon wa labisa fihim alfa sanatin illa 50 aman 1000 ans duuɓi wulure manque ɗum 50 ɗum woni duuɓi 950 annabi nuhu no dari e yimɓe makko ɓen himo waajade ɓe wa labisa fihim o ñiiɓi e maɓɓe imo waajoɓe jomiraɓe gande go wi ɗo ko fitratul umur kono ko ɓura sappede ka konnguɗi jomiraɓe gande firtoɗe alqurana ɗen ko wonde ɗo ko yani nubuwa on mana da'wa on embere ko dari kon imo waajade yimɓe makko ɓen kon ko duuɓi 950 donc eɗon andi le mawɗo nayejo ronkuɗo wawata hippude darande juutunde e haala juutuka e golle jokkodirɗe e nder dumunde juutuɗe donc en faamay e nder ɗo wonde ko neɗɗo sellunoɗo dariɗo wawuɗo dari hino gollude ɗe golle ɗo ɗum ko nuhu alayhi salatu wassalam sen jetti annabi ibrahim alayhi salatu wassalam khalilurrahman ko ɓen the boyfriend of God mana suka mo Allah suuɓi on yani koppenjo mana giɗɗo Allah on ibrahim alayhi salatu wassalam annabi ibrahim fewdo o darino imo waajo qur'ana no ɓanginani en hari ko suka eɗen faama ɗum e ayeje heewude tentini ayeje ɗiɗi ka suratul anbiya aranangal jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o daali walaqad atayna ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin walaqad gomɗi ko haqiqa tabiti wota waɗo e ɗiɗi atayna min hokkino ibrahim annabi ibrahima rushdahu peewal makko ngal woɓɓe wi peewal ngal ɗon ko peewal ngal o heɓunolngal pooɗungal mo ngal addimo e annabaku ngun woɓɓe wi ko peewal annabaku ngun Allah jiiɓa accata nelaɗo makko ma annabajo makko jiiɓora ɗayre e majjere gonɗon firoɗon noon ɓuuri yoɗude ka tafsiruje min hokki ibrahim annabaku ngun min qablu son tastike haala arabu kan kala ka min e fi e ala e an ari e qur'an ma ka haala arabe ɓen haray kalima hikkotoɗo yeeso on ɗon alkalimatu taliya takunu majruran bi kasra aw mahfudan biha on ɗon kalima hikkotoɗo on e min on ma fi ma an ma ala on no wiye huruful jarri ma huruful khafdi haray kalima hikkotoɗo on ɗon ko poccal lewal o ƴettata ko ɗum woni règle et principe mana e langue arabe on haala arabu kan kono ɗo e yii e nder aya on ko min ari ha ngati kalima hikkiɗo ɗon on ƴetti tural yani min kablu laamu on ɗon ƴetti tural fi hen ɗum on laamu ɗon ƴetti tural ɗum no wiye mubham ka haala arabu mana ko ɗum tindini haray goɗɗum no nder ton ka firo ko walaki ka bindodi ka baaɗi ko andi ton Allah no hokkuno mawɓe meɗen mbawɗo faamu mawɗo no yimi fi qur'ana e pular mawɗo mo ɓuriya no maki ceerno Samba ɓuriya o maki hakke ko qur'ana hawni nde suuɗay haala wonta poccal nde suuɗa haala wonta tural nde suuɗa haala wonta halfere ka wes ko qur'ana jonini kawakeji haala son tastike ɗum ɗo mawɓe ɓen ko ɗum ɗo ɓe faamuno qur'ana adda kalima goto hara ko diidere ko bibliothèque ji haala woni e nder on kalima ɗon walakad gomɗi ataynahu min gokki ibrahima rushdahu min qablu ay min qabli an yakuna cheikhan
aw daifan ɓe gokkuno annabi ibrahima annabaku ngun ado wonde mawɗo ma ado o wonde lowuɗo saabu nayiwo e ronkere fewdo o wawi kanko ibrahima alayhi salatu wassalam ko fewdo ɗon min ƴettimo min waɗimo nelaɗo e annabajo min nulimo faade e ɗum darankeru yeddundu allah aaƴi ngu allahnka ko no wiye numrudu annabi ibrahima ari o fuɗɗori taw nder suudu ndun o yani e ɓen makko après o yahani yimɓe makko ɓen id qala li abihi wa qawmihi ma hadihi tamasilu allati antum laha akifun o wi hey baba hey kono yo yimɓe an o wi ene ko honɗum woni ɗi sanamuji ɗi ufini ɗon hiɗo rewa ɓe jaabimo ko annduɗon kon ɓe jaabike e qur'an wajadna aba ana laha abidin minen ko babiraɓe amen min tawno no jokki ɗum minen kadi ko ɓe min jokkat o ŋermidiri e maɓɓe ɗon ha ngote ŋerme ɗe marsata o jeejiɓe ha ngote jeejugol ngol marsinta o waajiɓe ha ngote nananoɓe waaju o kambani noon rewete ɗin wa tallahi la akidanna asnamakum bada an tuwallu mudbirin o kambani sanamuji ɗin o wi mi wondiri allah eɗo geɗi wondore ko billahi e wallahi e tallahi e nallahi faman kana halifan falyahlif billah nelaɗo maki kala wondowo yo wondiri allah o maki nokkugo man ashraka bi gayri llah faqad ashrak man halafa bi gayri llah faqad ashrak kala shirkirɗo goɗɗum ngo ko wona allah hara yo shirki kala wodirɗo goɗɗum ko wona allah hara yo shirki hay si tawina shirku jano jano oya kono noon hara o waɗi shirku ibrahima maki mi wondiri allah mi soppay ɗi sanamuji maɓɓe ɓawde ɓe hucciti ɓe yehi e haajuji maɓɓe ka feetore maɓɓe jane e jande ka iidire maɓɓe mawde ñande ɓe pottata ɓe waɗa résumé dewe ɗin shirkuji maɓɓe ɗin fa jaalahum jusasan illa kabiran lahum laallahum ilayhi yarji'un o ari o soppi rewete ɗin fop sanamuji ɗin fop o accitenirde nden e hoore jandu ɗum qur'ana wi laallahum belajo kamɓe ilayhi si ɓe ari faade e makko kanko ibrahim yarji'una ɓe ruttoto e makko ɓe landomo ko honno ɗum feƴƴiri o heɓa no nangira ɓe no ɓe arinno ɓe wi man faala haha bi alihatina innahu la min azalimin ko honko waɗi ɗum ɗo ɗi reweteɗi amen ɗo oɗo de ko ka toñuɓe o jeeya oɗo luwa on pinaymo sanction rewnete hoore makko bon nanuno ɓen ibrahima no kamba no wiya wa joni ɓay mi haɗi o ngo jaɓari joni ko min e sanamuji ɗin famodirta ɓen ɗo wiki tan sami ina min nani sami ina min nanno fatan suka min goɗo tay ko min ni min nanno yaskuruhum ino kambana sanamuji ɗin ma ino aybina ɗi imamu suyuti ka tafsirul jalalain o maki yu'iduhum aw yu'ibuhum wal wa'du ashaddu ma qala o wi wo imma himo aybina ɗi ma himo kambana ɗi kono noon ko kambannoɗi kon ko ɗum ɓurno tiɗude ko aybinaynoɗi kon sabu o wonduno sanga o kambanaynoɗi o wi wa tallahi mi wondi idan ko kambi kon no satti ɓuri ko aybini kon idan ɓe wi qalu fatu bihi ala ayuni nnas kono aɗen hewtude on ɗon aya en faami ɓawal ngan maga qalu bi annahum sami'u man fatan ɓe wi ɓe nani suka ne suka yaskuruhum ino kambana ɗi holli wonde jaka kamɓe tigi ɓe seediti ibrahim ko suka ɗeɗo ayeje ɗiɗi no tindine wonde har ibrahima ko suka wonno ɓe wi addemo ɗo e haray makko denge makko ɓawo ɓe addimo ɓe wi ibrahima ko an waɗi ɗum o wi no lande e jandu ndun ma lando ɗon soppaɗi ɗin e haray kanji ɗi andi o yaari wurin ndun janda guiteru ɗo no dari ɗo no gasa ko ndu waɗi ɗum donc ɓe wiya gasi joni an tigui a yiiɗo tigui tigui on tigui tigui on an ha ɗum ɗo ay faraja o ila anfusihim fa qalu innakum antum zalimun ɓe arti e hoore maɓɓe ɓe andi tigui tigui on ɗo conscience on piiɓe ɓe andi modi ɓe wi no tigui tigui on ɗo en toñi nani kono mawnitinarde gaccari ɓe jonnita gonga on gonga summa nukisu ala ruhusihim fa qalu innakum antum zalimun ɓe ukkini e koye maɓɓe ɓe hersi ɓe wi hey kono woni toñuɓɓen ɓe wi kono tigui tigui on e ɗo ko wuuli kon haqqille nder mum kono ɓereguilen mo ha on tuma ɓe wi unsuru alihatakum in kuntum fa'ilin walle reweteɗi monɗi ɓe bugimo ka yiite kono siɓɓo tedduɗo résumé qur'ana on ɓay qur'ana on ka feng nde yewtay qissa ha ka feng nde yettoma an wona ɗe yewtede on ko honɗum nde ɗaɓɓirma e nder qissa on ha qur'ana andini en loyi ɗon ko nde ɗaɓɓiri en ko andugol wona janngugol tun qissa on fii mo weeli ko yen anndu enen sukaɓen kadi sen daranike diina kan no allah dandirno ibrahima noon ka yiite o dandiray en noon ha wa kadalika najdi l muhsinin
wa kadhalika najdi lmuhsinin par ce que ɓe ƴettuna annabi ibrahima ɓe bugimo e nder yiite ngen allah wi gulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim ɓe wi yiite ngen wontu ɓuuɓol e kisal ɓay si ɓuuɓi kadi en feƴƴiti waɗay à 0 degré ɓuuɓol ngol waɗay donc allah wi haray yo yiite ngen wonu ɓuuɓol kono ɓuuɓol kisal fii yo ibrahima daɗu allah daali wa aradu bihi kaydan wa jaalnahum l akhsarin ɓe eɓɓanimo pehe warugol mo ka yiite min waɗi pehe maɓɓe ɗen ko kamɓe woni jaasuɓe ɓen isan allah daali e résumé kissaji annabaɓe ɓen wa kadhalika najdi lmuhsinin kala suka daraniɗo diina ko noon min yoɓirta mo sen raɓɓinini ke ɓay karamakoɓe ɓe senike en daari annabi moussa alayhi salatu wassalam mission mo moussa rondino on ko mission jano par ce que ko yawgol daro yeeso ɓurɗo wonde dundaranke e leynaji allah ngel no wiye firaun lanatullahi alayhi hakke ko firawna woni bandi ko woni dundarankejo ko woni kefero gueddo hay bandiji ɗin taw min ko clar woturu pet mi nanuno leader jumum no wiye firawna mbimi taga ko noon tum mi nani tokoɗa firawna clan goto wo leader jo le leader s'appelle pharaon o gandi ko hulɓinino ɗon te goɗɗo heɓari tokoɗa si wona firawna ko hawnino ɗon anden noon nelaɗo allah sallam maki almar'u ma man ahabba neɗɗo fo o wuuri day e yiɗugol mo yiɗi on ɗo ko kanko e mo yiɗi on kadi immodi to yawmal qiyama nelaɗo maki man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum nandintiniɗo yimɓe wo koye maɓɓe o jeyete nandintinoɗo e maɓɓe wo koye maɓɓe e yimɓe wo koye maɓɓe o jeyete idan firawna oɗo e dundaranke yagal makko e ñaande makko ɓay allah tigi komanti ñaande nde firawna ñaanno nde wa fir'auna zil autad ka fir'auna joom penɗe laamu kala mo yeddondirno e mo aalondirno e mo luutondirno o hendotomo on tigi o kristiyamo mana o pempamo e leƴƴe o petamo o ƴetta ɗen plante ɗon ka o peti on tigi ɗon e pontinje muɗum yettiɗe hara no pempa ha yoori o bugoy ka jaarendi on tigi wona toon ha yoora maya toon colli ñamamo donc firawna oɗo allah noddi moussa wi moussa yaw so ndaari qur'ana e suratu shura e suratu shu'ara ka suratu shu'ara shu'ara son taskike ɗon o yiyay hakke ko tawi mission o na mission samala kalajo na mission sama kalajo hay moussa tigi o hésituno ka fuɗɗode ɓay allah wi moussa idhab ila firauna o wino he allah aray de min miɗo rondi probléme ngo mo mi waɗno toon allah wi miɗo anndi probléme on kono hatta yaa o wi allah eɗa anndi komi ñondojo allah wi mi wona e wallowoma ha wowla laaɓa o wi allah tigi tigi on ko koto an haruna ɗo ɓuri hanndude ɗum hara e jonnitima o pen teddungal ngal donc par ce que ɓe laafi yowgol daroyo yeeso fir'auna wiya fenay ha ɗum ko hunnduko tewnu o wi ɗum ɗo ara e teddungal mawɓen ɗo ɗum ɗon en accani mawɓen koto an haruna en ɗo allah wi gati joni o yaada onon ɗiɗo sa woli o gongina alangal moussa guerari fi tun no alhaali on e firtora kono nde o firti o allah huma ka sakkito ɗum mo allah nuli o golley ko allah nulimo kon o immi o yehi kanko moussa allah wi en fewndo ɗum waɗi fewndo allah noddi moussa nulimo e nduɗum darankeru wiyetendu firawna hari ni ñande moussa ko suka ndaare ka suratul gasas allah no laɓɓini ɗum e aya daɓɓo falamma balaga ashuddahu wastawa ataynahu hukman wa ilman ɓaawo kanko moussa falamma balaga ɓaawo yettike e darde keccu e sagata laaku ɓayo yettike sagata laaku ngun wastawa o fotodiri e darde makko nden ataynahu min hokkimo hukman wa ilman annabaku ngun e ñeeñal e gandal annabaku ngun allah daari o yahuno o golli golle ɗen kala golluɗo golle ɗe moussa golluno ɗen wa kadhalika najdi lmuhsinin ko noon min yoɓirta kala moƴƴinɗo kaɗo diina moƴƴinani diina kan ƴetton kadi annabi yusuf mo annabi yaqub annabi yusuf oɗo ko annabi nabiyun ibnu nabiyin annabijo annabajo ɓi annabi ɗum no weline annabi yusuf ko ɓinno annabi yaquba oɗo ko ɓiɗɗo annabi ishaq ko ɓiɗɗo annabi ibrahim alayhim salatu wassalam annabi yusuf oɗo ko pay gunni ko sukani baba goto makko ɓe nawlimo sabu yi'ugol ko annabi yaquba yiɗi kon yusuf hiɗon anndi mawɓe ɓuyi on tinayi si suka maɓɓe goo feƴƴi ɓeyna eno naggi angen no feƴƴa ɗo si oya kadi feƴƴi ɓeyna sagata an on feƴƴi si oya feƴƴi ɓeyna ngaari anndin feƴƴi
ko mawɗo on anndi ko wiiri oɗa nagge wiiri oɗa suka wi oɗa ngaari ɗum koye qualité ji ɗin ɓiɓɓe ɓe wonta babajo fof no anndi ɓiɓɓe mum ɓen no anndi kadi awa ko woni kon e nder ɓiɗɗo yaagal ngal sa yii moko ba no nodda ɗo ɓiɗɗo mum o ara o daro sonkana moya dirta kanɗo yarɗa o nodda oɗa o fawa koye ɗen o fawa hoore makko nden kawre buse ɗo o mawla e no gasare mawɗo on nunɗa ko ɗum si o waɗi ɗum kono noon hawnaaki kedere no woodi ko mawɗo on taski kadi ɗum no ko wiyete hikmatul abaiya jomiraɓe ganda tarbiya ɓe woola e fii ɗum ka ñeñƴe e ka ñeeñal baaba yaagal tawa on tigi simo jogii tun ko wiyete farasa anndugol oɗo ko ɗo hokkiti ko ɗo sutti o tawa oɗo ɓiɗɗo makko ɗo ko oronoyta defte ɗen oɗo ko oronoyta magasin ji ɗi oɗo ɓiɗɗo ɗo si wattanaka haqqil ko o yeeyoyta galleji ɗi jaɓita e juulidede ɓen mum darne hokki julɗuɓen ɗen donc ɗum babajo no wawi faamude ɗum gila ka huwodiral hakkude nene e baba donc annabi yaqub alayhi salatu wassalam wona wano chrétien ɓe wiiri noon wonde il n'a pas été juste entre les enfants juste un moment ɓay ko noon ɓe wirta ɓe wiya Jacob n'était pas juste il n'était pas honnête entre les enfants wo o nunɗano o fewano hakkude ɓiɓɓe ɓen ha ñande goo Allah waajimo ɗum ko fenade ko tawde annabi Yusuf ko kanko ronoyta annabaku ngun tampon e mande ko wiyete chima ala mande annabaku ngun koye makko woni ko ɗum si annabi yaquba suɓino annabi Yusuf hakkude ɓiɓɓe heɗitiɓe ko saabu hiwugol annabaku ngun aroyeygu ngun ɓawona ɓiɓɓe ɓen fof ronita annabaku wotu donc Allah suɓi annabi Yusuf alayhi salatu wassalam andingol mo firo koyɗi ñande goo o hoyɗiti ɓen makko ko hoyɗiti kon ka suratu Yusuf ɓen makko wi maru koyɗol ngol kono haɗari o faalaɗo ɓengu ma on ko gerɗa o ko gerɗa ko ɓengu ma o faala donc tawi ɓeɗo ɓe nawli annabi Yusuf alayhi salatu wassalam ɓe ƴettimo ɓe bugoyimo e nder woyndu ñande goo ɓe haysimo e nder koloyru kadi abandonandu e laawol ka sete ɓe wayri rewde setewol no majji laawol mum no ɗaɓɓude woyndu ka ƴooga ari yindu woyndu ɗon laawol kisal ko laawol e ƴoogowo on jippini baagal ngal fa adla dalwahu annabi Yusuf to nganndi kala paykum fiiray kum gaynay kum haaju kum wonay kala bante mum ka payku yaagal kono waɗi sa heɓi ɓinngil layifuyil komuwil kayɗangil wo ko wullugol henndu si wifi ko wullugol si birejum mum jaɓama ko wullugol si pay ko gore muri takko mum ko wullugol ko komum famata pus hay landiɗa ko no nene makko wiyata ko ɓengu ɓen han hara heɓi ɓinngil layifuyil sifa koye ɓikkoye ɗon kada han fiinoyta ɗum janggay wawata sa naɗi ɗum ka duuɗe hunjotako ko probléme ji tun donc pay kum no hani firnude taki ɗum nani nde wodere sa rewde ɓikkuma e laawol nde wodere tun o rewti ɗon a wi baba ko on yo wi ko kara pour bambotini no sikkude mi anda rowannaɗo rewno ɓen haray ɓeydu dankade mo oɗo ko pay ko markum haqqil annabi Yusuf ko kalabantejo kon tun neɗɗo moƴƴoyo wonta kalabantejo bonɗo seydna Oumar o maaki lastu bil habbi wala al habbu yafdauni wonami kilunkalu nde kono kilunkalunjo kilunkalunotako lan andi wona wonu kilunkalunjo ko na wonu lay komowil kadi hanta kilunkalunjo arɗo o koye ma rewata donc on tigi ɓayden joore ɗon annabi Yusuf o ƴawi o hukki ka nder baagal jogirgal o mari nder ton no yirno julu few no jippo o wanni ɗo ballal ari siko pay koye goo o wiya yo dirwota ɗum yiyano e maɓɓe kankadi o homi ka sera ngal jippi tum o naati o jooɗi ton oya ƴawnini yo ko ndiyam mi falano kono ko payko ngal na ƴawnani lan ɗo o holli ɗimmo makko ɓe ɓe wi man yeeyoyenmo ɓe ari ɓe yeeyimo ka saare Misra ɓe yeeyimo kadi lanɗo leydi ndin kadi Azizu Misra on lanɗo o soodi pay kon addi ka makko o wi mi heeɓi neeteɗo o miijiti ha o wi sakke ko annabi Yusuf laba eko weli wondude eko weli haala eko frottage makko on yani muamala makko on ko lewni kon lanɗo ngini wurin oɗo ko ɓiɗɗo mi waɗata mo o firti neɓugol mo o wi o winday mo ɓiɗɗo o notti ɓengu makko o wi wo ɓengu makko no wiye Jalika o wi ɓengu makko bon e hino ɗo pay kum meɗen akrimi maswahu teddina werde o nden terdina fi makko on ɗo o na goɗɗeteɗo na nuleteɗo nule jane na ñermeteɗo na ɗaweteɗo de akrimi maswahu imam Butada o maaki o tindinimo ɗon wasi ko yo ñaamu ka tabal patron o waalo ka danki patron o naata paɗɗen hanka tumbere salon o jooɗo ka jullere laamu akrimi maswahu donc o wi asano tijjahani an fa ana si en teddini kum pay kum ɗo kum nafoyay en
aw an nattahidahu waladan ma jogoɗen mo waɗen mo ɓiɗɗo. kono ndaare debbo bonɗo e nder suudu ceerno ko nambara ko ɗum Saad bun Abi Waqas o filli hadise nelaaɗo sallallah alih w sallam o maaki nelaaɗo maaki piiji nayi ko ɗi aljanna aduna ko ɗi neema. contraire majji nayi ko nambara arbaun min as-saada o wi suudu yaajundu kawtal moƴƴal masi moƴƴo mbaɗɗateeri moƴƴundi e sonnaajo moƴƴo o wi ɗum ɗo ko neema ɗum ɗo ko malal. o wi contraire on cuhum faaɗu ɗum hoore nden kade suudu koyɗen ka yaasi ko wiyete kon oto koro ma moto koro kayaɗa o ko aidez-moi ici kayaɗa hoyɗa créé embouteillage oto sifa ɗum i jogii kayɗa ko woy ɓundani ka tumbere circulation. o wi ɗum ɗo e kawtal bongal e debbo bonɗo nelaɗo maki ɗum ɗo ko mina shaqawa ɗum ɗo koye nambara jeeya. donc oɗo debbo hari ko debbo bonɗo jomiraɓe gande buyi wi'i finkari lowandi banna heddi kalitugol kele tege on no foykiti nambara ka debbo bonɗo woni. bal debbo bonɗo ino hulɓini ɓuri fintori koyete koye nder foyonde gaɗa si fof no andi koyete foyonde ka tuuba mba joltiri ɗon mboddi naata maro ɗon ndin mboddi ɗon ino foykiti nambara ɓuri debbo bonɗo e nder suudu. sabu oɗo Azizu Misra no faandi heɗi ɓiɗɗo ma ne'eteɗo debbo on ko faandi heɗi kele jaatiji no gorko yaltiri wa ghallakatil abwab wa qalat hayta lak. no gorko yaltiri yaari golle debbo o soki baafe suudu num fop e finetel ji ɗi fop o dari o wi hayta laka ɗo ngeli hayta laka ko haala juutu ka ñogga ɗon ay tahayyatu laka komi préparanike ma no wawa sa wi ɗo ka français re onon jannguɓe français ɓe yaafa ɗon minen ko français je Carrefour causa ɗen men wolta bon e sa wayno si debbo dari ke ɗo ini bon je suis pour toi à toi quand tu veux et comme tu veux c'est à toi n'est-ce pas je suis à toi bon mi wonanima joni quand tu veux et comme tu veux nde faalaɗa eno faaliraɗa e ka faalaɗa debbo dari korni yeeso makko o ɓooriɗo annabi Yusuf nabi gite ɗen to jomiraɓe gande jokkintini qissa on ɓe wi o daari ka ɗowdi o tawi debbo ɗo yani ka gimbal tawi ɗowdi debbo no waali ka miiro o uggini kadi o tawi ɗowdi makko ni no rewi ka hakkude koyɗe wombi gite ɗen o dari o wi ma'azallah mi molori Allah e bone o innahu rabbi kad ahsana maswaya innahu la yuflihu zalimun. o wi Allah dandan bone o mi molori moodi o min mi hayke moodi o hoccalan addalan waɗalan e sifa ɗe galle teddungal ɗo e sifa ngal teddungal ɗo mi yilto mi jan fo moodi makko mi wakkilaki. ndaare noon enen ka meɗen ko hasi kon anana e polofotanena ko mo ñawduɗa hayare mum jokkata ɓengu maɗa ka ade ɗo boydi hum tampu ko weela ko jiɗi ko seeɓa joggu tappa lappawal joɓa kum ha yona holla kum ka ko waalo kum feƴa ko waalo ɓawa ɓengu ma kum acca ɗon waalagol ka ko wiya ko waala ɗon kum waɗoyo ka ko nulaka waalagol ayi nambara o donc on ɗo yoɓitiri moƴƴere bonki ɗum ɗon noon moƴƴa koye janggo annabi Yusuf mo moƴƴike ma moƴƴe makko ɓe wi ka anglais one good turn deserves another moƴƴere ko moƴƴere duwa habbade ta moƴƴere ronu bone one good turn deserves another yo moƴƴere addu moƴƴere ota moƴƴere yoɓitire bone. donc annabi Yusuf haala kan noon yatti ka saare eɗo gelino qissa o gedduno ha jongalle ɗen tawde ka bafal o waɗi plot o waɗi coup o nangi Yusuf tawi ɓe Yusuf yaa kaso ko ɓurana wi kon inna kayda kunno azim haala kam ɓa yalti ka saare Misra en faamuno e yewtere en faami e yewtere sonna ɓen ɗon wonde hari sowdo annabi Yusuf sali oɗo zina e ngo jeeno ɗo hari ko suka wano an e min nin honɗum rew ɓen ka saare wi ɓe jaaɓodiri haala kan wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha ne imra'atul azizi turawidu fataha rewɓe ka saare wi'i imra'atul azizi debbo patron on ɓengulanɗo on turawidu fataha o ɗaɓɓiri suka makko on fataha suka makko on an nafsi hoore makko fiyeɗo waddu bonki kad shakafa hubban e pagigol suddi o inna lanaraha fi dalalin mubin minen mi yi oɗo faale worɓe feetinimo falamma samia bi makrihinna ɓay o nani ko ɓe wolimo kon o wi mi hollayɓe ko feetinilan kon min darati ɓe feetata kamɓe kadi wa arsalat ilayhinna o inviti rewɓe saare nden fop ɓengu ministre ji e directeur ji e généraux ji fof tumbodiri naati han salwil heewi o fewtini ɓe fof sengo woto wa atadat lahunna muttakan
wa atat kulla wahidatin minhunna sikkinan o jonni mo be maɓɓe ko lefete e laɓum o yehi o wi annabi yusufu to ukhruj alayhinna accire waɗo tum ɓeyi'e ko ɗon nambara on waɗi no yusufu yaltirno falamma ra'aynahu akbarnahu wa qulna hasha lillahi ma hadha bashar in hadha illa malakul karim ɓawɓe hayni ke suka on no yalta ɗo gandi ɓe de hasha ka pular men ko wiyete cooboti comme min ɗo wawi firande en cooboti tana mawɓe ko si neɗɗo ngalɗi ha haala lanni tawi ala ko wowle pullo wiya cooboti hasha lillahi cooboti yo allah tonin ɗo haqqil boni hunduko deƴƴi ɓernde ala hande kadi ko miijo ko ɗon haala haaɗi ka pular hasha lillahi cooboti allah ma haha bachar o na ɓandinke ni in haga illa malakun karim ko malaikajo tedduɗo ni jali ka noon jali ha jakkirɗe ɗe yiya o wi fa zalikunna allazi lumtunnani fihi awa joni woni 5 bi partout ko oɗo mi yi'uno mi feeti wi'uɗon mi feeti mi holli on onon kadi on feeti awa e foti feetere donc annabi yusuf labiraɗo nin ha rewɓe yimo taƴi kolli ɗin oɗo jaɓari yeddude allah yeddirari allah keccungu e ngaritin kon ɗum wiiɗa fi suka mo jiwo fegganaki hayde wotere taw hayde wotere jiwo yaari mo dananta ɓe na o jiwo no feetani lan a fenayi ɓay o yaari kabano donc yen wattan haqqil moƴƴa tambitoɗen islam on ɓay karamo koɓen heewi ɗo on ndiyanɗan no wirwiri ni kadi mi ndaare kam mi ɗaɓɓa darodde en anday oɗo l'islam koye juuɗe meɗen enen sukaɓe woni ko enen woni doole ɗen ndaare balorre ndin doole balorre nden ko sukaɓen suware on doole suware on ko sukaɓen ataya on doole ataya on ko sukaɓen mawɓe ɓen ko ɓuuri ko sa wankina joni ɓe premier ɓe nanno no haade min yarata suka on yara premier yara deuxiéme yara troisiéme watta ɗon soblan habbo ɗon jallo basal wattoya ɗon kadi retard watta ɗon niɓe ñaama rayeje ɗen ɗon ñaama courantji ɗin ɗon wiida banque ji ɗin ɗon joɗo kadi uɗita ren ɗum kadi si lennin kadi no heƴa yondi naato donc si tawi suka puyɗi e fewno gunɗo keccuɗo ceerno haray lanni defte ɗen no waali ka bibliothèque ji no habbi en bibliothèque ji scientifique no udditi no habbi en technologie on e gande mum ka hay technologie no udditi no habbi en kamiluɗe nden no waali ɗo no habbi en hunjagol hunjeede ɗum fof ko charge men enen ɓe sukaɓe juuliddaje no darna partout mawɓe men yangi ke hayɓi juuliddaje ɗe juuliddaje ko enen darnanaɗe allah ko feeɗe ko ɗum waɗi wota goto e min hoolo fewno ɓay janggi no wawi tajwiɗo no arde ka juulide fi terasugol mawɗo almami jon ittamo e sa wi a terasa e ɓemma ya wi a terasa e fello tertomo ɗon mawɗon ko an woni ekkitande ko an wona ekkitede julnugol ko ande juulide darnana won ɗon si ɓe newnanima noddina si ɓe newnanima wona ka saffeol ɗimmol sina ɗum woni ɓawo to si ɓe newnanima waajo so wi min yiiɗa ko waajotoɗa deƴƴu janggo ko an julnoyta toon ko ande darnana hara en haw jaari han yanen e mawɓe men ɓen tawa mise bonɗe ɓen koye hoore meɗen piyete o nana hande sukaɓe buyɗaraniɓe l'islam si wolama tun fi ayɓe diina ɓe nawano mawɓe men ɓen si wolama fi yimɓe shirku ɓe wiya mawɓe men ɓen si wolama fi bidiyaji jani ɓe wiya mawɓe men ɓen enen si fi shirku no wolede onon o yaari sénégal taw ka pine oto haɓɓa talkuru pinere nden haɓɓa talkuru angele verwol ngol talkuru haɓɓa ɗon walla ngon haɓɓa talkuru rétroviseur haɓɓa talkuru jullere chauffeur on haɓɓa talkuru pédal frein on haɓɓa talkuru levier vitesse on haɓɓa talkuru chauffeur on kan nimotako ko haɓɓi kon si ɓen tuubi joni shirku si ɓe mawɗidiri talki ɗin ton en hay to fello ngon donc sifa ɓen no toon sifa ɗin boneji ɗin toon bidiyaji mo yaari ɗo e leyɗe goo wano Côte d'Ivoire en ɗo ma no Ghana en ma Cameroun en ceerno o ngalɗay mo yaari hay e leyɗe goo ta ko leyɗe ɗe hooli ɗen tawa defte no yurana en toon e gande jane jomiraɓe gande o yi bidiya jonaɗe waɗede ɗum ɗin o ngalɗay donc wota en jaɓu tawa kala ko boni kon ka l'islam ko mawɓe men ɓen piirte misal wiyen hiɗen noddande l'islam on ban kala yimɓe ɓe ala tariha kala yimɓe ɓe ala histoire ɓe ala civilisation hara ɓe ala avenir hara koɓe ni ka société donc neɗɗo ko wiyeta min baabe ngan ko ɗum ɗo watno baabe ngan ko ɗum ɗo gollatno diina ko ɗum ɗo neɗɗo mari ko bungira si tawi ko baabe ngan sakkino diina ko baabe ngan bonnuno diina ko baabe ngan hatno juule ko baabe ngan wonno piyowo ceede ko nenan wonno limayno ɗon ko nenan wonno ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo tawi mise bonɗe ɗen fof enen koye mawɓe ɓe watten haray en woopi manhaju salaf on haray nayi hoore laawol yimɓe moƴƴuɓe wonɗen ban
ko yiwɗen kon ka defte l'islam yimɓe moƴƴuɓɓen fof ko sifi mawɓe mumɓe koko moƴƴi tawata heɓaki bonnereji ɗi ɓe watno ka al insanu insanum summiya al insan bi kasrati nisyanihi wa akhta'ihi neɗɗo ko neɗɗanke o wirama neɗɗanke saabu heewugol yejjitugol e faljugol donc yimɓe ɓen hay moƴƴuɓe goo faljino kono ɗin ɗon hiɗi suuɗa toon enen en ño'ay goɗɗo bonne mo inde mo wuuri bonne mo inde kadi ka waali furi donc aɗa tettoɗen ɗum tilka ummatum qad halat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu yamalun ko on fitna ɗon si a heeɓi ñaawugol feƴƴunoɓe sene kadi en wiye ñaawe feƴƴuɓe haɗa ɗo en ƴetti chiksum min attachayu'i yana geɓum e nder si a yagal allah wi ɓen ko moftaluji feƴƴunoɗi ɓe feƴƴi ɓe golli ko maɓɓe kon hino woɗani ɓe baraji ko ɓe golluno hino woɗani on onon kadi ko wonɗon e mum kon wonɗum landitotake fi maɓɓe are ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude enen sukaɓe ɓen kon fala wiide koyen embrasu islam on koyen ɓatto janggen hunjoɗen qur'an ndaare sukaɓe gollanɓe diina wano imamul boukhari walli fiɗo nder deftere nde andanɗa hoorema ɓaawo qur'an on ko kayre woni référence timmon kal islam hadiseje makko moɓidira ko ɓanni wulure hadiseje tillidira tuppidira ko wiyete riwaya e diraya kon o sellidiri ɗum fof o wallini kumbe jomiraɓe gande ɓe wi nde deftere ma min innide sellude nden tawde oɗo naha e arabujo ko risjo imamul boukhari kaka wiyete boukhara ɗon ko ɓeyta becros pewɗo ɗo e leydi risi ndi hakkude ouzbekistan e mélistan ko ɗon e cawngu woni ko ɗo woni ko oɗo jibina kanko imamul boukhari ndaron sincuɗo e defte aɗiɗo wallifade defte on e ngal gandal wiyete ngal naawu orthographe arabe on ko persio ko persio mo iran sebawey donc ndaron aɗiɗo wallifade deftere nden e mustalal hadis wona arabejo ndaron sahabaɓe ko iwno nani nelaɗo no maka balle o anni walaw aya yettini an haysi ko konngol gotol ɓe sakiti adna allah woɓɓe yahari ka galleji mum woɓɓe no maɗɗino ɗo jogino ɗo tamarore ɓe bugoride ɓaawo fi wotaɓe haɗuɓe yawgol ngol wotaɓe miijito ko tamaro weli kon ɓe wiya ɓe acce joni tamaroje madina ɗen ɓe yaha e golloygol l'islam ɓe bugori tamarore nden ɓaawo ɓe yejjiti lewñedi tamaro ɓe nangi lawol maɓɓe ngol woɓɓe mayre chine lande ɗo usas tawi ɓen kamɓe ara ɓe yi yenade sad bon abi wakkas nden e leydi gonjor nin e leydi chine nin on ɗon no beeli ɗon europe ɗo wa kazalik so ndaari leyɗe buy e leyɗe fortoɓen hannde hay ndarɗa inde nden a tawi inde nden ko asli islam ko julɓe jeyno leydi ndin wono portugal ɗo portugal ko wiyete ko ardul portugal terre des orange e orange land ko ɗum waɗi anglais ɓen ka encyclopédie kamɓe leydi ndin ko ɓen tari ko de orange land portugal terre des orange kamɓe wona portugal ɗo wiyata ɗi so ndaari ko encyclopédie mana encyclopédia britannique on ko ɓeynata portugal ko de orange land terre des orange par ce que sahaba ɓen hewtuno Europe ma hikkiɓe paabina e hewtuno Europe ɓe tawi moodi leydi ndi ndi moƴƴi ɓe yiɗi nafugol yimɓe ɓen ɓe aawi ngawri ɓe remi ngawri moƴƴaari ɓe remi no gasa foññe moƴƴaari ɓe aawi piiji fof moƴƴaari woɓɓe maɓɓe ini e ndana hububul portugal huna woɓɓe maɓɓe o yiɗe marɗo gabbo e leymun ne ndaaren koye ɓe ƴawni gabbo e leymun ne koye ɓe aawi no ɓe tuttirno lemuneje ɗen ɗum fuɗi woni jardin ji leymun ne ɓe wi hadihi l ardu saminatun lil portugal ndi leydi ɗo this land is good for orange ɓe wi ndi leydi ɗo ndi moƴƴani leymun ne leydi wiira noon leydi leymunen han fortojo on ari o déformi ɓay o wata prononce de ma saabu bonki ki allah meɗɗi kinge makko o wi portugal au lieu de portugal so ndaari ɗo Mogadishu ko makkaɗu chaque wiyete Mozambique ko lanɗo khalifa islam dawla umawi dawla abbasiya on lanɗo fewɗo ɓe renversi fewɗo dawla fatimiya on falnoɓe raɗade darino ɗon cippiri e maɓɓe fiyo l'islam on ñiiɓo afrique ɗo ɓe waɗi Mozambique capital ngal fi afrique du nord on khalifa on no wiye Moussa ibnu Bik gando goto canadien jo nationalité américaine jo no wiye docteur Abdallah Hakim Quick emo windi deftere mo winde Racine de route so ndaari nde mo yewtiti waɗi piiji ɗo o wi wo ɓayde ari ɓe ñiiɓi ka leydi ɗon ha woni khalifa o maayi on tuma ɓe inni haare leydi ndin ko ndi wiyete ko chaque sac ni wiyeteno Mogadishu Mozambique ko chaque sac ni wiyeteno ɓe wi o chaque sac ɗo no yaha ara ka haala maɓɓe no yaha ara sans inde ndi leydi ɗo ndi moƴƴa woɓɓe ni inde ndi Darussalam woɓɓe ni wiyen ɗum ɗo ɓe wi no innitiren ndi khalifa julɓe ɓen no wiye Moussa ibnu Bik ɓe inni leydi ndin ardu Moussa ibnu Bik la terre de Moussa ibnu Bik ɓay o feƴƴini on tuman inde nden jaɓodira ha fortojo ngari ɓay o colonisé Afrique o changi Moussa ibnu Bik on o watti Mozambique saabu bonki timma hangal wawgol prononce gol ngol ɗum no ɗuuɗi adna allah on siɓɓe tedduɓe andolo Espagne ɗo
saare maɓɓe jande no wiye jibolorta ɗon ko nde leyndin ko innitira ko e Tariq Bun Ziyad no wiye Tariq Bun Ziyad fello ka o darino ɗon ka o watno palais islam on ɗon ɓaawo ɓe naadi conquête islam on e ko ɓenta kon conquérista e leydi Espagne ɗo conquérista no ɓe jogorno surire espagnol latino espagnol on noon ɓaawo ɓe instauri islam on ɓe ñaawiri qur'ana e sunna on tuman ɓe innitirimo leydi ndin ɓe inni capital ngal Jabalu Tariq Bun Ziyad ka o werno ɗon fello ngo mbeni ko Jabalu Tariq ko ɗo wiyete Jibolorta. Imamul Qurtubi no innitira saare molanande no Espagne ɗo ko wiyete Cordoba ɗon juulirde no ɗon tugale temedere a darota ko ɓaawo tugalal ngal wirne e yiwgol gala kono hannde ɓe waɗi ɗon centre touristique ko ɓeta tourist center hannde touriste ara ɗon tiiɗo photo ji nden juulino ɗon tugale temedere e mayre tugalal ɓe a darota ko ɓaawo ngala ngal heede e yiwgol yeesowal ngal ko julɓe ɓen darnuno nden juulirde innitira masjidu Qurtubi nono wiye Cordoba mana Qurtuba donc so ndaari ɗum ɗo fof ko l'islam jeeyi ɗum enen julɓe ɓen ko heddani on ko réveil islam on ko wiyete sahwa islamia on kon kono mi haalana en ɗo goɗɗum en wawata darnude l'islam hay enen en nanodiraari fi masala hoy si tawi goɗɗo fiɗi juuɗɗen o waɗi ruku ɓantagol ngol o fiɗite ka waccitay ma ñaamo ñiiri denna bo en tawi ko sifa ɗum ɗo wonɗen sonkande ha joni si ɗum no ñaame si ñaametake en leydi en weela ñiirni jooɗike en tawama handi defama naɓere nde sagginira hiɗen weela en anda maaro si wona e sifa ɗin haajuji kuccetewe wayru no fewndo mama sono min feƴƴini goɗɗo wiye ñamata ndi mi anda se ñamatamo donc ara yimɓe ɓen walli sifa on kusu e ɗon daren no darroɗen ñinniren islam on ɗum noon ko enen sukaɓen on yaafoto min mi yiɗa ƴettugol tan oustas Tayibou e ɗono docteur Mamadou Reng e ɓe sagonɗi koye jooɗo heɗoɓe par ce que koye juuɗe ɓe min janggi daawa koye juuɗe ɓe min ekkiti ƴeru kunku wonɗo yude ɗo hiɓe andi donc c'est un ami intime mais plutôt un professeur un maître dans la daawa donc aray je lui accorde beaucoup de respect autant pour lui aray inchallah en daroto ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu. Allahu akbar musidɓe julɓe nani ko ɓeɗaɗiraɓe ɗo wawi yewtinde en ɗum mawɓe maake awtore o waɗete e jiifa ko ɗuuɗi wo ina lanna kono offerede ko waɗete e nowru ko fanndi woodi jommum nattori o yaada e mum laara ara e weltanike ɓe ara e wikandi maɓɓe kadi fayin ko dooli ara e tati seeniɓe fof kadi ko dooli ara e hewtinde konngol ngol fay Allah waɗi sa tawi koye hewti kamɓe kadi ɓe woda ko ɓe ɓeyɗani seeɗa. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi ala ni'mati al-islam wa kafa biha min ni'am. وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أهل بيته وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد أيها الإخوة الكرام الأعضاء والأمهات والأساتذة الأجلاء أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام هو السلام. نبدأ بتوجيه أكثر الشكر إلى هذا الشعب المجتهد الداعي المشهور شيخنا عبد الله بمحاضرته هذه القيمة الثمينة التي أفادتنا جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كلماته هذه في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. على مسيب جوف سيرتوبي من راب ينبغي بلا من يكرم قبر ومثلين حكي على نونا نميتت من المونا ويلو بالتيبو يميتاولة مورم يورم جدو تاكو يمسيدو يرمي معنا كارولي الإسلام. على de vuelta los musik meeting andan en gore meeting waɗan ɓe oɗo organisation ɗulle ko sukaɓe ɓe wonduɓe ko quartier ɗo ɓe tawata woɓɓe ko janngoɓe ha gayni woɓɓe ko journaliste ɓe ko ɓen ɗon bimana organise nan ɗo moftodiral mawgal de weltanoɓe musidɓe men ɓe allahu nan ɗon arsiki oɗo lum
o galde yaajude ɓe tawata wonaa ɗum ɗo woni arande laawol ni waɗugol no yewtere l'islam e nder o fuu newnuɓe wernugol oɗo jama ɗo fuɗɗa galle mum taa ko yo fii Allah yewta ɗo taa ko yo ɓeydondire fii diina kam ɗum ɗo ko huunde mawde yo tindini yiɗugol maɓɓe Allah yiɗugol maɓɓe nelaaɗon yiɗugol maɓɓe diina kam kañum e ɓen mawɓe koohooɓe tedduɓe seeɗiiɓe sembiri nde ɗo jonde ɗo sabu seeɗa maɓɓe ɓe tawata en waataa liltude ɓe ɗo ɗen kono noon iɗe weltaniiɓe muraadu moƴƴuɓe ɗo ko kartiye oustas taybu ni oɗoma ɗo testiima no ngo nokku ɗo wonande annduɓenamɓe fof no anndi ko ɗo aden mawni ko ɗo aden woni ko école primaire sellaire ɗo on tigi janngi primaire o e janngi hay o école ɗo ɗe ɗum janngayno ka école primaire sellaire miñiraa tan ɓe ɓaynaadama ka école ka permanence ɗo ko noon ɓe wiiraynooɗo on tawi baaɓen e yaltinanno ka l'école ɗo woni on sakko baydo golɗiita baydo golɗiiɓe ɗum no jeyaa e ko regarduno janngal nde seeɗa min jokkonde ɓe yettitimmi ɓe wattitimmi e miñiraaɓe an ɗo o fiko mi aynuɓe tan ka baydo golɗiiɓe donc ɗum ɗo no tindini wondema ko quartier wontiɗirta makko haɗa ko Oustaz Abdallah Ba en woni ɗo hoɓɓe ɓen kono amma enen ɗo kaka menni hay ɓe musidɓe meɗen jonɗen ɗo galle ko ɓayni yiide ɗo jooni mi annditiɓe ɓay kum kañum anndita e mawɗo kono gasa kamɓe ɓe anndita taano ɗum ɓay kum sew kum mbaɗe ɗum e tango ɗum ɓe yiyayno ɗo ko kum ɓay kum wonti on neɗɗo juuɗuɗo ñanowo go yiide ɗo hannde mane mbaɗe anndunoɓe ɗo ɗo awa inchallah e haray en nani yewtere ko Oustaz Abdallah Ba yewti en ko e min mbiɗo yiɗi yiidirgol yewtere annden seɗenma sengo ka ɗaɓɓere gandal ɓay ɓe yewti e fii sukaaɓe wata ɓe fillito yewtere maɓɓe ɗe si ɓe yewti mawdu si ɓe yewti teem hara yoni haɗo jennaya goɗɗo goo kadi yirtito e teemo par ce que suka meɗen timmiɗo ka ɗaɓɓere anndal e ka yottinalngal Allah subhanahu wa taala kadi mo tata kanko kadi mo fewɗodi toon ɗo e ɗaɓɓugol visa yawgol États-Unis maɗo ɗaɓɓugol place Madina kono kanko ko ɗum ɗo suɓi ko suɓi ko janngugol janna waajo ko ɗum o suɓi kanko hara yiɗe weltanomo muraadu moƴƴuri mo jokkani en ɗum kamɓe en ɗo e leyɗe tawtanɗe men ɗen e nokkeeji goo mo yettinande Allah subhanahu wa taala fi sukaaɓe ko ɓe yewti ɗon e sukayagal ngal ko huunde mawnde ko huunde teddune e gurdal neɗɗanke c'est-à-dire la jeunesse c'est la période la plus précieuse de la vie humaine c'est la période préparatoire neɗɗanke on si raati jeunesse makko on haray o raati gurdam makko si ɗon boni haray fii makko on boni mukkara han moƴƴitirta o waɗi noon ko ɗon ɓuri hittude e gurdam makko ɗan kanko neɗɗanke ko ɗon o sollicita ko ɗon o convoita ko fewno ɗon juɓɓe faalaamo ko fewno ɗon administration o faalaamo ko fewno ɗon joomiraaɓe otoje faalaamo ko fewno ɗon natooɓe balon faalaamo ko fewno ɗon o hitti Allah kañum kadi liɓii karta wii ko kandidaano faalaamo ko ɗon ɓe hoolondirta maa ɓe hutondira jooni kanko yaay Allah kañum kadi ko fewno ɗon faalaamo jooni noon so ƴetti on kamma ko hittuɗo ɗon o jonni Allah o añanii ɗum ɗon Allah si aroyi jooni haa ɓen ɗo repuusimo ko ekkitiima haa kadi so tawi o artoyii ka Allah ɓay Allah no yaaji yurmeede Allah no waawi mo jaɓude maarum ka mo jaɓude kon ɗo yo anndooɓe hutondiriino alay mo anndi ko ka o ari ɗon wonaa place makko ko hewtitiiɗo wonaa ɗon o anndano anndi no woodi yiyeteeɓe ka juulirde jama o aawo wiya o aduna gerii ko mum ko te jamɗo ka juulirde hay anndi ko heewi ɗon siɓɓe ko yetti janngoɓe wiyete awa ɗo aduna gerii ko mum anndi tagi komo woowata yiyeede ton jooni noon wo fewdo ɗon ko annde ton Allah subahanahu wa ta'ala ino teddini mawnini fii sukayagal ngal mawnini fii sukaaɓe no ari hadisaaje nana sallah sallam kaɓe sibi
fi situation darngal sattede modanade Allah newinana ɗo yimɓe seeɗaɓe ni kono tawi ɗon a caasu kaɓɓe nana tasra maaki tuma ñande daroya ka darngal tawa jahannama on ɓannama Allah taali wa jii'a yawma idin bi jahannam yiite jahannama ngen ɓanne nge adde leññande nana tasra maaki jahannama addetino pooɗeta nge pooɗire jolokooje guluuje capanɗe jeeɗi jolokowol kala malayka guluuje capanɗe jeeɗɗo no pooɗira kala tawa kadi leggal alaa pello alaa ka ɗowdi heɓoto wa yasalunaka anil jibali qul yansifuha rabbi nasfa ɓe lanndoma fiɗde pelle wi jowma an fittayde fittugol fa yadarha qa'an safsaba leydi wonta heneere nde tawata pello alaa leggal alaa ɗowdi alaa ɗum noon tum yoni gureeji e sattee ngeenaangi nge yiyoton nge ɓanne haa ka ko'e yimɓe ɓe selon les enseignements scientifiques, notamment en matière de la géographie, on nous parle, c'est-à-dire la position de la Terre par rapport au Soleil, c'est une distance de 150 millions de kilomètres. Et malgré cette distance colossale, nous ressentons la chaleur, disons, du Soleil. Et oui, jomiraɓe gande wondema oɗo planète terre ɗi leydi ndi wonde nge muɗum ɗo hakkunde mayri e nangue ngen ɗi mana ko kiloji million temedere e capanɗe joyi on andi ɗum no woɗɗodiri par ce que wiyeteɗo wum sa tawi ko no juuti sa tawi ko 1,95 m mani 1,95 m sonna donc miijiteɗo si tawi 1,95 m sifa an toɓidirama ɗo laabi wulure arayno towi wiyete towi moƴƴa laabere noon kiloji million temedere e million capanɗe joyi ko ɗon nangue nge woni ko ɗon planète terre o woni malgré ndi toweji ɗo wonde hino wula nangue hino wula sonja e nga moƴƴa noon sonja e nga moƴƴa nangue si wuli Europe ko ɓeyta ko canicule si ɗum waɗi pottoye guymaye sabu ngulen ndi harale ɓe ƴetti disposition ji molanaɗi par ce que kamɓe metti o yettoɓe ko honno wulirta janggo ko honno wulirta fatti janggo na ɓe ƴetti de disposition malgré disposition ji ɗi ɓe ƴetti ɗin fof hakka guymaya sabu ngulen ndi nden ñande noon gennage no nge waɗi no tigi tigi nge ɓannete e koye yimɓe ɓen ɓen cuɓa quelques centimétre joni noon tuma dara ɗon no wuli mappini aani nela sosla maaki looneji yimɓe jeeɗiɗo Allah no ɗowdina nden ñande ka ɗowdi makko ñande ɗowdi o ala so wona ɗowdi makko sabatun yadhilluhum llahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu nooneji yimɓe jeeɗiɗo Allah no ɗowdino e nden ñande ɗowdi o ala so wona ɗowdi makko catégorie yimɓe jeeɗ yani ko arche Allah o si aroyi ñawoygol tagore nden arche on instali ke tribune o andi ko wiya nangue no waɗi o no woodi waɗanteɓe tribune ɓen haccitaka nangue no waɗi ɓen kaka ɗowdi joni joni noon taguɗo si arde délégation malaikaji makko tedduɗi supervision ji ñawore nden tawe ɗon nden ñande catégorie yimɓe jeeɗɗo arde ka ley ka archi ɗon ɗen ka towdi ɗon sappo ha fof ñaawe ɓe yimmoda ɗon kadi ɓe ƴettide a place ka aljanna noneji yimɓe jeeɗɗon ɗon ɓe ɗuwoto ɗon mi ala fillade ɓe fof par ce que na ɗum intérêt simmi komi andinta on tun ko haray sukaɓe no tawa e ɗowdinteɓe ɗon nelaɗo maki aw shabun nasha'a fi ibadatillah ma ɗum bimana suka mawnuɗo e pewal e rewgal Allah subhanahu wa ta'ala o ɗowdinte ɗon nden ñande haɗi so on filli kadi haɗiti go filli tuma sakko e nder sakkede tiiɗi yimɓe ɓen dari haa muti e gureyɗi mum jogaka annabi adama fattago no wi no mari probléme nani Allah no wino tami ñaamdu leggal mi ñaaminal o wino accaninan kono no mi yirimo ɗo ni nanda so mimminta kan haala ɗo ani jogee ko annabi Ibrahima oyna miɗo feluno fenande wotere bette miɗo nancino sana muuti wii ko salamuru janndu ndun lanci o wino accanina kono no mi yirimo ɗo ni na hulita kan haala mimmino ndaare neɗɗo no huli ñande dalngal fii fenade wotere bette nde o feli si jine en jon noddama ɗon nde nder tappale ko lomɗiten ko ɗum watanko sifaati
sikinayi ñonoɗotama leññande wiyamano ko holno leydi ndi pays o fof leydi fof jooɗi hande ɓoddi pene wi pene e beeli ko wi ko holno e beeli e wattinoke ɗum paami jooni ko pene sifani situation ndino hurɓini ko ɗon noon tuma dara ɗon aanini maafini haadela sasnamaaki lan tasula qadama abidin yawma alqiyamati hatta yus'alu an arba'ati khisal ɓe maaki koyngal tawtata koyngal leññande hayɓe gooto sottata ka dari ɗon hawlande piiji nayi e nder ɗin piiji nayi feccu nana sasnama maaki wa an shababihi fima abla jeunessiyagal makko ngal koye hoore mum ɗum lanni ngal sukayagal ma ɓay pellet ɗo ya turo toomoɗa e ƴetta basarɗe jogoɗa tuggondu ñande goo a fiwuno ƴett tawi sukudu rawna a purɗa ina fotiɗa laba ko ɗum jokkuɗa ha turiɗa dañanda walay joyi par ce que negan sukaɓe ɓuyɗa ko ɗon dañande ari komi jogguno ari kala ka koyngal haydete si mi hewtani haɗa e welal taw wiyata ha ɗon yiya dos yaaka waɗi toon e yaali booti e yaali kaari jom taw e par ce que l'islam o fembaɗe ha gata seytane wiya ko partenaire jo anni ko minen kadi gaa ko ni o reti jom si tawi an ko kala ka yimmete ko a woni garçon d'honneur ko a woni fille d'honneur ko a woni invétérément ko an ɗum ɗo concordance on ko an gañino ka biniri ko an fooduno faami leññande o tigi garoto yeeso allah o sigi ko ɗon ko anndi toon allah subahana taala no accordani nafoore importance hittaɗum e ko wiyete suka ko à partir de moment sifanu sadatlahi ɓaawo imatirani ni kaka allah ƴetti ɗon diina tan o jonni sukaɓe o ƴetti allah baako o jonni ɗen tous les prophètes 124 000 prophètes 313 messagers 5 super messagers ce qu'on appelle dans le langage arabe ulul azm donc ɓeeɗoɓe fof pasɓe ko sukaaɓe wonno c'était des jeunes parce qu'il y a une différence entre un prophète et un messager. Un prophète dans le langage arabe veut dire un nabiyyu. Un messager dans le langage arabe veut dire un rasoul. Tout messager est prophète, mais tout prophète n'est pas messager. Parce que, vous donnez à la base, c'est quelqu'un qui a reçu une révélation de la part d'Allah à travers un ange qu'on appelle Gabriel. C'est lui le prophète. Le messager, c'est celui qui reçoit cette révélation et qui est recommandé, qui est autorisé de diffuser le message. Non seulement à wani prophète, wahay on ari e ma révélation ari e ma ayamirama kadi a yotti ko ari e ma ko fawiyete nena. Ɓeeɗoɓe fof maɓɓe noon ko sukaaɓe ɓe wonno Allah ha hande nelaali mawɗo waɗaali mawɗo annati. Suka noon no nelee o nawyide annabaaku ngu kono pellet mawɗo o nelaaka ha hande. Oustaz Abdallah Ba ɓe addani en ayeji alqur'ana ko goonɗiɗi ɗum. So tawi ko wonno annabi Yahya ko suka wonno Allah dalika Qur'an ya Yahya khudhil kitaba bil quwwa wa atainahu al-hukma sabiyya. Oh Yahya, qui est fermement au livre, nous lui donnons la sagesse quand il était jeune. Ya Yahya khudhil kitaba bil quwwa. Le mot sagesse ici qui désigne al-hikma dans le langage arabe désigne sa prophétie. Wa atainahu al-hukma sabiyya. Men jonni mo annabaku mum hay ko suka Allah sikki comportement suka comportement Yahya no wawnono wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyan wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya Allah dali men okki Yahya annabaku mum ko suka men okki mo needi e newane e welugol nabidal wa hananan min ladunna wa zakatan e ɓettugol laaɓa ɓorno laaɓuɗi e jogagol ɓernde moƴƴere ara wonaani criminel wona église social ano woni sukaaɓe ɗo tago maɓɓe koye leydi ndin explose nde wontere ta ko anni e maɓɓe on no suusta yiide marɗo suusta yiide jargol marɓe ɓe fof kañum ko bandi
atadal ɗum ko drogue ɓe woni yeeyde mo jooɗi o tafata wibata o janngata o gollata a ɗutta e bagal o tutta ide makko wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyan ko wonno ko o lettiɗo ko kulo Allah o barran mi walidayhi ko diggatno yumma makko e ɓema si tawi ko annabi Moussa Allah taali walamma faraha ashuddahu wastawa ataynahu hukman wa ilma nde o yettino cerno makko o fotu ne woni suka mais waɗi mo annabi si tawi ko annabi Yusuf walamma faraha ashuddahu ataynahu hukman wa ilma nde o yettino cerno makko ɓe waɗi mo annabi si tawi ko annabi Ibrahima yande o nantuno salamuji ɗi qaalu samina fatan yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim min nani suka no wonati ko moƴƴar no wiye Ibrahima donc sifa ɗum ɗo fof et ayge ɗo fof ɗum tindi nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam le patron de tous les prophètes de tous les messagers si à l'âge de 40 ans kaka duuɓi capannayi makko Allah subhanahu wa taala lommi mo annabi o wondi annabaku ngum 23 ans o mayri 63 ans donc suka yagal ngal ko hunde hittude kala pays perduɗo sukaɓe mum haɗa pays o ngala avenir kala pays mo sukaɓe muɗum seli certi jangde certi peewa certi golle certi soobe ande on pays ala avenir par ce que no Oustad Abdallah holliri ni sukaɓe ɓen hande ko ɓen gollata hande ko ɓen jangata hande ko ɓen nafirta leydi yeeso ko kamɓe kadi woni mawɓe ɓen jango kamɓe waajoy to sukaɓe jangoɓe jonnon si tawi on tigi woni e nder ko Allah yiɗa yernaki o nawlidi e mum o wonoyi mawɗo kono o waajoy to sukaw so so ɓen mawɓe nan toon no wiya sukaɓe hey kono sukaɓe so gerno wo gertako e geri ko geruɗo wo gerta menen ɓen lumbay no candi jeeɗi biiji o ma sigi tawi ɗon ko sima ɓeɗo ko sima ɗi waajuji ɗo kono mum anno marsiroyta ɗum marsiroyta ko andi to wondema sukaɓe koɓe important et dans une nation toutes les constitutions à travers le monde, je vous dis, parce que nous, c'est notre spécialité. Nous, on a fait droit public. Notre domaine, c'est l'administration générale et la diplomatie. Les constitutions, les États, toutes les constitutions à travers le monde ont toujours accordé un département entier à la jeunesse. Il y a toujours un ministère de la jeunesse. Et surtout, la constitution guinéenne, le premier gouvernement après l'indépendance, jusqu'à présent, toujours la constitution guinéenne, les gouvernements guinéens ont toujours accordé un département entier à la jeunesse. On parle toujours du ministère de la jeunesse. Et même à travers notre loi fondamentale, la loi fondamentale guinéenne, dans l'un de ces articles, il est dit là-bas, la jeunesse doit être particulièrement protégée contre tout abandon social et toute exploitation. Donc, sukaɓe no haana hiweede ko ɗum loi fondamental tan e leydi men mbi wi wondema sukaɓe no haana hiweede ɓe ayne ko wiyete abandon moral taɓe accitireni hoore maɓɓe taɓe accitireni woɓɓe gon exploita ɓe gollira ɓe kaɓe duwata yaade watta ɓe rebel watta ɓe aala watta ɓe huɓɓoɓe yiite waɗoɓe ko wiyete kon incitation trouble de comment dire à l'ordre social sifa ɗum ɓay suka on ko perméable himo kefti himo dari mo softi ko wi'a wo ko wattire donc ko honɗum haani wonde rôle suka on e nder diina par ce que e fewno nelaɗo mofte goo sukaɓe holli preuve toutes les communautés qui nous ont précédés, je vais parler d'autres prophètes et leurs nations et leurs communautés, la jeunesse a toujours joué un rôle primordial dans le sens de l'épanouissement de cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a pleinement des exemples. C'est ce que Dieu dit dans un verset coranique qui se trouve dans la sourate Al-An'am, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. Allah daali tawine sukaɓe ɗo hannde enen ɗo hannde en sadike dongal Allah ngal en sadike peewal ngal en considéri feewugol juula ɗotto nene mum e baaɓe mum teddina karamo ko muɗum teddina kaawu mum teddina israɓe mum woɗɗito ko harmi ko se wi ɗum ko komoyagal ko gawayagal par ce que ko ɗum nanta ɓenna gawa bente ɗuna gawa ɗum naki
ngir une fois ɗum suka wi peeway ɓeynemo ko gawajo kitan si ƴiwo saafi juuɗe mum foti ɗi salmirno suka o nangi feren to e anda o ɓeeni ɓeɗe ɗiɗo nakkarta o pewni so anda joni fecci salmodirgol ko lumnodirgol ka yaati o ɗo pewni donc no suka ƴettiri o option ɗon immédiatement ɓe wiyamo ko gawajo kitan laawol kisal ko